Kore ke u hufanga mo ngahi tala whakatapu ko tope o ku wha o atu wa mehen pe ke ngahi tala malu ko tope whanua mo ngahi haa o totonu ke whakatapu atu kai ata mo e whainga maari e koe ni ke o atu ai homo polokalama whakawike koe ia koe whatufonua fo o ai a koe heni pe mo e whafonga whare are a koe ia o tonga taku fitu Paula Piveni Piukala ke o atu au polokalama koe ia ki he wike ni ku taitari rei foki mo tolu ko tope kainga como o si lava mai ki lotoni ke tau kau whataha i he polokalama koia o wikeni. Pea ko atu e taritari pea moi whatawange o kuongo lerei atu pe tau polokalama ki o mo ngahi api ki apina. Pe ki hawheitu upe te ke lava o whanongoa e tau polokalama o ku taritari loto fia koe ke tau kau whataha e hahoni. I he ene pehe kumo toki sia atu pe tau ngahi polokalama koe ni ke tau inasi kotoa pe ai. Ku fia foki taritari lerei, Paula Piveni Piukala i he laine, lava ke whahoko e tau polokalama i he ahoni ko ilo i piveni ko e wike lahi apito eni o ngā ue hena tatau te whito ki he wharearea mo e lere hoko koe i wike ua koe ni ko mo ngā ue ai mga hi whatongia ke he pēku lava ke fuesia hena ka ku whamalo atu he whakataha taimi ke lava ke whahoko e ta polokalama whatufonua fo o ki he weekend whewheha ke piveni whewheha ke mo tongakina i he pongpongini Malo bisol malo mo fa mari kau e wike koe wike femo me kina ahoni o ki take ki time off o hau be whakakato i polokalama alo isa melia fasi hagi foi waine ki whakamoko mi na pa koe mo wike whainga tae ni solo wike kondo lucky be ko toki ko hangi ka te au ko mo toki kamata ngau e mai kia funga ngau e wharearea mo mau tano ke ngai ngau e whao ko e pureanga ana ku ngo ia pito e lahi ngau e
ka koe anga mahini koe anga mahini na struggle ai mahino ka tia koe ke o fa malo be ke maui ke pa ho ta program mo no mahuinga ai program ka tia we Mona pito e piven koe o ku mahino o pito foki ka e POLOKALAMA ia he ku o gai pe ki foi isi o taha te ki foki ki ai ke fai beha ki fa malala taimi si ipe pata hoko atu tawa ke ta POLOKALAMA a honi ko inga me ta POLOKALAMA ka ko o si la he pito to ko la he pito ka kai ko na tohi mai fetu taki mai tatau te fit o eni pe mo la ko ia ko ke Facebook ke konga ke POLOKALAMA ka ko lot be ki foki ke anga fa nga mari na ku fahanga na tol te race pe ke nga ko ki minute pe ua pe tolu ke ta ki whakama apopo ke ai whai konga ke ai peta hoko atu POLOKALAMA ka ki mu ai foki mahino ka te awia ai lere koe FATUFONUA he ku mahino foki time lahi ku lahi apito hono ka ke toi foki hawhainga hingoa mo hawhainga mea ke hono whakahoko ke POLOKALAMA ka ku whamanat pe foki he kakai ko ni kuna mui he POLOKALAMA mo taha pe o ke whanongo ai ko tau mu a pe ko whakamama pe a mohono o mai hawhahinga viu fo o whanga whakau kau fo o tuku mai ki loto ke tau sio ki ai o kai ka uhinga e ke tau atu o to o whanua ko tuku ki e kai a tau tolu fo tu e tau whanua tau tolu he ka uhinga be ko tau whanua ko toa pe tau at pe whakau kau fo o ka koe mea pe whaku ai ni ihu nau e fihia pe na tolu he FATUFONUA fo o hange pe ia hafu te volo tu mai ia o whairifia mai mani fuhere pelo ka koe ke pehe koe o atu pe ai whakau kau koe angai ai viu ai FATUFONUA fo o ke isiu ngai mea fo o e fo tu mai ka koe isiu koe ni nau o mai koe ni ulahi koe whetu taki mai koe mea koe Facebook ka ke konga koe whai mea e ua na o mai ulaki hange ai e ta talanoa koe ke he lao koe ni o ku ikai ke tau popou i tau tolu ia hono whau koe halao ke whinga ki whakawhai ke he i tau tolu i he nofo civilise koe ni me nofo koe i he taimi koe he vātā ka kuhange ku tau urifia he whau e lao koe ngā na whai ku mao e ngahi pūloa koe ia koe konga rewa hono ua aia ku tokolahi on fetu odak madala mai koe kau puloa ku mau pe ia tato fido Amerika, New Zealand, Australia na ikai ke tonu eta pehe o ku whaingata ke mau e puloa ia he ku mau pe ia o se lahe ngai hopo ia i ngai whanua muri o ku nau mau e puloa ka te wat peka te koe na ku hala ai context koe ni koko na tatana noa tau ai me koe na whanongo ai takau whanongo ka koe konga pe ia e nau komen mai tato te fito pe ki foi lao koe ki taki kamata pe ki time no ka ta hoko mo pi solo io o whainga ta mi fo ki tala noa he isiu e koe ni he ku kai ko ha o ku tau tala noa me o tau lava o ala ki ai it's a physical manifestations he koe hange koe whatala noa koe na e konga uraki o mea pehe koe o kai ke tau loto ke whau halao ke pure i pe whawhai ke gei tau dol me wata solo ka pau te tawhai harea turi fo hen hai palpare mai ke na oki whare hopo he lao lolo tonga e ko kuhinga ko osi ai hi lao use lao ke te whemesi ni lao ko ke no koena ko whanonga to ku whailo e whesevere a ko ori e taporuel pa mo soni e na ki mitia ko mahi no ngau lao kana da whenga ko mea koe nau whenga ke whakasisi e whakamore noa ia he pure anga ai taimi mo e paanga whanua ki he mea wae nau lawa whai o kuhinga ka pau o pehe he pure anga te nau lawa whau halao ke puke mai whakate wolo ai koko na tau tu ia he wā tā wai te wolo puke mai au whakamau
ya ahofa ba na lava Mm. ko ata mai whakanatura wai ke malawa o coexist pe ai tangata pe mo te wolo he foi maman ta tau pe ka kai ke lawa tangata o fai tu tu ke ke te wolo ai ke au ko poini ko ko hinga ko mau tai mia ko pe ia ko o kulava ma o puloa ko fi hai puloa ni tonga ni no na kape no ai alo pe ko ke hawa ta hai ko ke ave ki fare ka ko ta tolu ko ta o mai o tala no he funga te pire he mama ko fa hinga pe ko mai o mau i lao ka ko mea ko hinga na hinga lo to ki ai solo o ko Facebook ai mo social media ai tangata ki tau fi a mo lo to ko ko o ku tau fehia pe tangata ia mo lo to ko e kai mama lo tu mo ako ko ke uhinga ia ai ko uhinga ke fa mana tu pe na to lo ko ya no fo anga ia he vani ka kai tau fehia mo ka kai lo to ko foi ka kono fa mama me ko ia ia ko ke fa ia ki halao sai ka ko ai ko ke pe o ma o pulo a ka ko fainga tano o wai ai fainga teknologia ia o provide fainga infrastructure te lava ki minimize te tracing e mea gui ko IP address lava o ka malawa ia fonua una pure e na gateway ko tonga o ale gateway ki fisi kana mau fai fainga ke o mai gateway o fotu he tonga ke polo ta mai rewa ngahi i Google server ko Facebook test server o fotu uai ke lava minimize he ki o fiofia ngaha no locate tau pe i locate ko i tahago ni no foi mau fanga tahago ni tau ke kai ke so ko be ko foi fia yo ko ke au ge ma usia ka ko no mo oni ko hinga e whakalave e more taimi e tau whai mea go ia. Ka e o mua ki whare lot mo whare ako whakamama kakai. E nā whata where he mama. E nei, ko mea tako whi whamana so. E rei, nei taimoi na wak ai e Facebook a. Nei tau kua pēa ki he kau alumni e university ko na koi o Yale wako. Ko kai o manatu e foi historia wa. Ke nau whitu taki whakaako ai. Pena ose foi kau ia e ua pe tolu. Pa nau hangarewa o expand ke kau ai mai university ke he. Kau ai pa mai ngahi high school. Ai na e whakaukau whakaakademia ai whakaukau ia. Ke se ai nau whakaukau e nau knowledge mai nau au sia. For continuous improvement. Ko e mana tu hifo ai ke kau ai e kakai. So ne hangarewa expose tu unga mama. I think I ko siau he foi globalization perspective o kune hanga po expose ai funky fonua ko ye mo ne lo tu mai ako ia i ka hoko pe o mea go ni he ngai fonua ke ai ko anga ko o whakatala noa na mahino peka te he i ta polokalama ko o sina ke whakahanga don pe foki ai hanga ko tawa ko ta as mai tawa ia mahino ko koe pe moa a ha mea ku hala ki hanga koe ku whai flet sebele ave atu ngo tama ko ia ave ki whama wanga aki e la lolotonga e koe pe tau la Facebook pe mo e tau la pe koni he tau konstituto ni pena ke pe he foki o hanga ko whamatala o kulava pe ia mau ngai mea ko ia frau fiofi hange ko IP address ko fai in murin America Australia New Zealand Britania mga fonua ka ko inga kapa e fa o lao ko ke tawa he tau se ba tau ko ia ku fisia ka to don ke logi ka malawa be buri anga fa nga ko no logi atu u mea ki tonga ke lava kana auto lava rewa fai e fa o lao ko na uhinga ki ai ko uhinga ia
Ia it's a waste of time solo. Ko Kapai gue atu me ko ya. Kapag nausirin ni na o ay gue po na kato. Usirin mo na to ko kakayo ko siya daw impossible. Ko beta mo gen na fatala no bel ki mo. Kapag na ya ha foi identification mechanisms. Ke tau pehe ko hange ko ni ko kuresisita account ni Facebook o ku require mai he Facebook ai ke wanga wange ku fika passport be wanga fika telefone sai ka ko tai mu te ala ai te fika telefoni o ku require mai he ka ta telefoni ia e wanga te tu astila wanga te lava leva for traceability ko ia with ease he ka pau na in place ngai mechanism ko ia ka ko fonuani ko yo ilanga ko nusila ko en ko te ala to fata te foi sim kati he ki qualche lesi sicca mai be te foi fica ai ko fe huile va e anga ve ke hanga o pinpoint e fica ta fa ke he ta ta ko ka pau qualche e ya foi identification mechanism in place ya ve o pinpoint mai he tuange he social media ya open e me pau be he ko ka to ai me a ka be database ya Facebook ka ko ya na tu ne no ai o na hanga doria o ai ke confident na ka client na doria he na security ya na dol bete na to hanga tuange ka ko poi ni e solo e falave ke ka fale area fai le i pe na fatongia pe ka kai tuan pe ka ia he isi o he ko si ma bo tamani ko si ai pe la o ko te ilo ka pa te te la ko ka ta ko ilo ko kita wai pe la o ia ko ki na o tu ta fe tu le me ko ni le ke fakatoka infrastructure voi ia pana o si me abe foke pare mia I fale area o gai pe area pau ia pre anga mo Facebook de na lava pe to ia foi kapau ko fi mia ko ko ilo ia o ko ye fai pe na ko sa alo fa ta ha Facebook a FBI time na ho ka issue me attention ya re pe ga ko mo ki pulo na pa la ko ge tu I pa mau fai ma tole nga o ya e fenge ke mo fenge in place infrastructure ka te tatu na mo puranga Amerika o ye ke hanga Facebook atu kwang lau piriona e riu e Facebook a kung daw powerful na tolu ya e puranga Amerika kai ke mo ne fai ka madara kai solo ka pau na e mo oni ko fo loa no mai me agoni ko hinga tu ki tau whakau pe ke hikai ko me ke re aki ko me pau ke manifest mai me hoko he na o si ai ngai concern ia me attention ia le na mau ka wa nga o ki ai ka pau na mo oni na hospital taki he mau ka to pe me ko ya he Facebook a ya me he tai record he foi cyber well ko ne social media mahina pito ai e fe konga ko ya e taki mo me ai ko nga ko taki alpe ko nga ko lahi ko fatala no mai he issue ko Facebook ka taki I mo ma to ko ai mo nga issue ke he o ku maho inga ke fa wa kai ke ange ko issue ko ne anti corruption mahina foki ko tari I fale area pase fo ilao ko ni o alo ko ngai ni o ku fai ke va kai dai nimi naku whanongo he taha mea a tonta whana ne pehe e ka pau o ku iai ha concernismo ui o e whataha toko ni mo tō whare ke he tui pa mo ai ke oai whamo oni mai tui he fo I lao ko ni o ku ong whai ke he ko ne pas mai mea mo tō ai fo I lao ko ni whare area pa ta mai whakafofonga ia e whataha toko ni ka pau o ku mo ngau le rei ho mo whakau pa mo o na mo tani ke sai ne foi la ben ka tu ke te whakafoki mai ai ku hinga ia kau na kai ke kakato nga au ki ai whare area pe na whakavave ko hai u hinga magatu unga ko o ko na ke whare rea ka ko ku pehebe anga ho whakau
ko hamena ho ko hoko ke foi la ko ni ku o ku ai ke o ai mea ku o stari fare ale Io, ko foi lao ya, ko foi pau ia. Ai ko no fo fa mafasia ko sio ke anga maheni, ko si lava ya tala ki foi wi ke wa ko ni. O kulahi ai ko ke lava ta ia sio fua, sio waita. E fa unga ko I loto te mine fare area. Ko wa fa ulao yo ko ke nangare to fa tonga ai ke elevate pe ai ke prevail pe ai interest fa foi tui. koi Ko wai fo ke tui a kuia ke mautol me he fa ulao, fare fa ulao. Ke whakapapau I o ko ne remove element whiri mana. Ke o whakalao whiri mana ko. Ka koe ganga koe whotunga koe whaulao o whakalao ia. Pako no whatu tā magia te sio atu o ku hala ka ku ton whakalao ia. Hala whaka whika, hala whaka molare, ka ton whakalao. Ai koe me ko whahanko ko o wei he mea koe. He nai o mai e fo I lao ia anti-corruption ni, koe toku whahu mai lao, koe amendi mai ai tuunga tau kei ke criteria koe ke whiri aki ha commissioner. Ke ne tau I whai hala. Ke tukuhifo ki lalo. Pehe fu maalunga ai extended ia. Ke tukuhifo ki lalo. Ai ne kei ke utu iau ke tukuhifo ki lalo. Tau tu iau ke tuku extended I, tau whenga ke tau turifua ke extended I. Nā whai tau lolo a, pa nau whatata whakau ai puaka. Mahinu whako puaka koe ko hamanu e puna. Kai puna ai puaka he fu maulalo ai a. E ka ulawa puaka ai. Bawe hoi tau ai a ke malu ia loto. Me he hu mai e mon manu. Ka te lahen ko hono lolo. Wau ke he whanki hia maulalo ku hao I. Ai koe ai ko fiko ngai na kai ke au ku na kai ke loto ai ko ke he foi kon ka ko foi tafaaki ko ia pe ka pau o ku ba to ma o pe ko ka fra mau ko ka ek fra mau ko na tolu ka ba to ma o fra mau pe to define whakalelei mai ai foi appointment mechanism. So te wata whatata koe ni. Koe la koe ombudsman ni. Langa hono whotu hata ke ombudsman ni. E whaia he sea wharearea interview. Hono e betaiso interview. Pane whotu mai rewa hingo goia ki wharearea te toktari e wharearea. Pa whotu ure waia ke fwoi sino goia. Koe foi appointment koe ni anti-corruption ni na ke ia. Matuka foi anti-corruption act ia ai na whauia I he waf mafitu. Tengu na ke pule uruaki ni afio. Pe mene kabineti. Tawa main ke waf e watolu. Koe ke toia ni afio anai. Pule uruaki kabineti ia. Ka koe whakarea koe he tu motua. Whanofo he tui he ne whatahatoko ni. Uhinga mai ke he ne kabineti. Ai. Pea ka pau rewa, ai koe foi wharea e whakanofo. Pea koe kupsi iua koe ai foi kupu I lao koe au ne pe mai rewa. Pea whai rewa, whakatau ke he lao e komsoni. Komsoni kau whamau. Ka o stante I fokia. O subibilia. Pea as mai rewa ki foi kongai e tau pe. Ka pau rewa, o kuaha taimi o kai ke iai ha komisiona. Pe tai malawa he komisiona. Hono whatongia. O I he kabineti reo. Ke nau whotu hatokon komisiona. Pea koe os koe nau whotu. Kai ke toi taramai ha criteria ia ke tokon komisiona. Os pe koe nau whotu. Whakao whangatu o pe mai. Pea e hui rewa tokon komisiona. Koe komisiona. Mau katoa me whai komisiona. Sai.
Ko corruption ni ko fu monster ia. Ko fu manfika ia. Corruption. Ko tau aien ke tau hanga o appoint ha sino ke hau ke ne tau ia monster. Pana e whema oia ke tau hanga o wange ihe lao ke tau atai ke independent mo mawhai pou ki ai. Ka ko taima ku hau e koi ke whailaha wana e tari. Ka ia ha commissioner mehen mo e tau unu ki mua. E whanofo e he pare mia mo ne kabineti. Ka ko corruption ni ai ko kuhinga mai kia whailao ki he pare mia mo e kabineti. Ko ho whakanofo pe. Ko ho whakanofo pe e koe tama koe ke ne tau i corruption ni. Basically ko ho pāpeti a koe. Ka pau ke sino koe uni hanga whakanofo. Ai pau ke koe tahai au whiongoi mo kita. Ke o mai ai ki papi ke ne alo o ke te alo o tūri ake a whangaurofi. Kai ke make sense ia. Kai ke hanga he lao o ane foi tau atai na independent ki he commissioner koe ni. I he foi process o kui kai ke pehe ke whiongongo e tamate ka mo e tamata. Mahina ai whi ta whaaki ko ia. Ai a koe whi konga olo aki he konga koe ke no whamau he whamau o ku tui e to ai ni i toko lahi ai. Nā ku eke whihu ko ia ki he ke tahe kau palofesa he ma POLOKALAMA. Nā ne tui pe ia o totonu ke tuku mau pe ai. Ko ngahe ku osi ai ma whai. O osi ai tau kei anau tō ke nau whakamau. Ai ume e koko mo e hafua ngai poina ne o mai. Ko konga whewhea konga kone o ku uhinga kai ai puri anga. Ke ai ke toko lahi kau tohi ke ua e tohi mai pe whi toko taha pa ne mau pe e ia pa te wālau e kakai ai he. Pe he ku whi toko taha. Pe ai ke toko lahi ke malapa toko lahi. Koe ke toko lahi tau kua whakamau lahi he i fo i le volo ko ia. Ai pe ku uhinga ia ke o mai peha pālangi. Ikai o uhinga ia. Ko no mahu inga ia solo. O no inga ia ke ngai whanua kom niweli. O nau eliti polo ke nau apply ke. Ka kono uhinga ko no tuku extended. Ka pau o mooni ai whakaukau o e ako. Koe. Ta wai whainga mea ke sio ake ai tau kau loia ke nau ngā wei. Ke nau ngā wei. Mahino ka ue wha me tau ai ke toko lahi. Toko lahi whangapapi. Regardless pe koe hae toko lahi ka pau koe whangapato. Toko si ko i kare tene lawa e a whai whatongia. Koe ta whaake ni taha ko ilo ina kai ke ilo pe awina kai ki aha o kaunga koe ki he lao e o no. Ka ku hange he ku whakaukau ati ke konga koho no ua ko ia ange koe ni e whiri he pare mea mo mea ko sio hifo ke lao koe o no ko konga lahi ai ula nga whiri koe komisiona polisi ha tokoni komisiona polisi na liriu ia me he tui me whakataha tokoni ke whiri e he pare mea mo kabineti ai ulakanga ta me na tula tatau ia mo komisiona tau ko foi whakarea me koe maina ka te au o whialaki o ke pehe koe whiri he tui mo whakataha tokoni. O kai ke kau e tui o penga ke whamalala o nei kai ke kau o kai pe ke kau e tui e he lolo tongani e ne tu koe te minte ke o mai lao e ono koe tui o hange pe koe no whatongia he ono whanofo pare mia ono whanofo koe ne whakamooni pe koe ke aha te whiri koe ke aha ne sei ai ulakanga ko ia koe ke kau e tui ai koe ai ka koe whiria na ke whamatala mai oku sike foi mea kona halao ono koe na a hiri ha mau ha whare ia pe nolo ke whanofo o tutuun whamau koe tui ai ko kuhinga ki he ke foi konga ko ia oku liriu le vai ki he
ai kun o kuriliu le vai ke kabineti. Ka koku uhinga ai mahino ka pau ko ke tui ka ko pe nolo na fai fili. Pe liliu le vai Ki pamoa pe ko whakanofo. Whanongo. He kai ko tui au whai e ia fili. O mai a me pe nolo. Pe nolo, ko ia. Tui ko ne foi whakanofo pe hange pe ko ne whakanofo pare mia, hange pe ko ne whakanofo sea, whakanofo kau minista. Ko whakanofo pe. Ko kuhinga pe hatu kai ke fili a he tui. Kai ke involved e tui a he fusimaya. Sai, ko whakato, ai ko nau whakatontonu, ke tutu unia ko kabineti i he whakatu atu. Ko foi mea nia lao, kai ko foi mea nia he komisiona, o kai ke maua mea komisiona, ko o mai aku ko foi mea nia he lao o no ko o hake, ai ko kusi o tu ko na e fai hono o whinga i, ke liliu mai o abere vai ke kabineti me pare mia. Hange ka o me na tula tatau ia me fai whakatontonu ko nuk fai he pureanga ko ni he anti-corruption law amendment ko na mo fai whare area. O lava leva kabinetia me pare mia fili a toko ni komisiona me hame. Ka ko kuinga hange una me na tula tatau pe. Ai foi mea ko ke he pe ai. Pe ko au hala ko pe he ko haliliu na ia o ke tala no me ko tu ngai na tu wai ki mua. Ko foi liliu na o mai ki whare area ke ku hifo estendeti me fa maula hi ke loya. Ko ni pe foi me pena pa ko ne tu mo tu ko tu ia ke pure ua ki he ke lere mai te ke tau liliu. Ko foi liliu ko na ke ta no ko ke he ia. Ka ko mai no pe ko o whaka uhinga ke koe pe ko whetoka ki pe he ne tuu koe lao anti-corruption. O hinga whamatala tu ko ne tuu mo tu a ia ka pau he ikai. Ka kune hanga e whakaivia kabineti koe he ahoni. Aki he ne tuu koe taimini ke nau whai na tono apoi ne tokon komisiona. Ka toki ui pe koe komisiona. Ai ok malawa ia. Koe palapare mani e sol. Koe uhinga hono ai ke tau e whaihala, ai whaihala koe olunga. So kawa election petition bribery, kawa bribery, koe kau seina ke kau minista, koe wheitu ia. Ka koe no koko pe ia. O ko mai pe na tole kau minista, koe na ansiti o whakanga awe, hoko pe ia. Harewa uhinga e tau toi o tanka kai, mo o mai e $500,000, e koe miliona, ke ave ke foi sino fo o ke na toko mai o tau i mai mauto pase sere ia kai te ke me kai te ke nia me va he go e pure anga ko ki mua e osko foi symposium de drugs kono tau ye ko te mai tarang ke kau to dong tu hau o se fai ho mai ta o mai ho fulu miliona ke ave ke kau me go ke na ma tau ia ke kau me go ai go kau me ko no foi loto ko mamahi ia aku huinga o ai ke whakakawe ngai a ka kai totong tu hau. He fo i mea na i totong ka pau na i mooni pe e mau tau i e whai ho mau whatonga. Kai te whi mau i sino e koe. Paka hono ua, mahi no ka te hau ia hange koe ombudsmeni na i foto kono katau o kono whakaukau tatau. Kau ke ilo e kulau hifo e uri poti. Oku te olunga pe ia. Ilo ka pai ai haki office maulalo ku ne misplace betene haki misifi mainape si koe here koe e kau mea koe malo le taime ne kaka hake koe tuunga koe malunga hane hange koe mau vote koe nia hoko pefu i conflict of interest ia i loto ia mau tolu kau faulao kai maula madore aki. Pare mai ko sia ki ai. Ki usa tau ko hano mahui ki fotu ko misona ko ha adverse effect ka pai e tuku pe ai ke to tu waki to ki. Ha ombudsman kai tau finga ke fai to ton me he matawai. Ko whakaukau ia koe nau. Bibeni ko tu mahino ai ki konga ko ia ka ki unu mo ke he pure anga whakavahe.
Ko ngā ko wakai tuko ki whare area, na o hake e whakaukau ko ni whare area i he weekend. Ko ngahi tala noa ni na o hake ai ke hange ko ni tata te whito ke ngahi paanga ko atu ke ngahi wāhenga me hafua. Ka ko hinga whona o hake ko ngahi ripoti, hange ko ke tala noa ki ai. O ku lahi ngahi ripoti a ku o hange koe ke whetau laki. Ka koe ta whaako ni hange te whoki pe ke puri anga whakavahe. Koe ha ho wakai ki ai me whatwhanua ke ta whaako ne mea koe puri anga whakavahe. Koe ha ine tokoni. Mo ene malawa ke whakahoko. He koe whehui whoki au whehui ni. E malawa e tonga ki whanua si ke whaha puri anga whakavahe. Koe te whi, nai whehui pe whare area. Koe te budget mawahe ia ki he puri anga whakavahe me hafua. Ka ki tala noa mange i he whakaukau ko ia, pe me he wakai ko au me whatwhanua fo. Solo koe te ko foi whakatata mahi no bente pe mahu inga koe ke whai ngā au ke local government. Wahenga i fitu, pure whakawahe fitu. Pea constituency e hongo fōu. Anga whewhe lewa mo whakaukau. O kulawa fountain ha mea lere wai fitu whai taha pa vai hongo fure whai taha. Impossible ia. Koe uhinga ia koe o reisa ia o isiu. He nai ngawe whaka campaign ia kipes ai pangwha wahe ngai. Pana kai ke whakaukau ia ko ha mea o mooni. Nai ai peia, I don't know, algo si hova pe tahu ne ilo. Ai lau maria nai la langa aki. Ka hute solo. Ka iwanga ilo ko hawe e tai whi. Ai uhinga. Ne tu wai ai tau sistem whaka sosiale ko ia pure whawahi pa moe ofisa kolo. O tivaisi lewa foi whakafofonga whare area ia. O varepi he foi sistem ko ia. Kai ke na hoa ta tau na wai. Toko hongo fulu e. Kau whakafofonga whare area. Wahe hongo fulu atunga tapu. Kau toko fitu kau puru wahe fitu. Wahe ngana laia atunga tapu. Pea o mai lewa sirini ia ke kau whakafofonga. O aile vai lao ia ke puke ai kau whakafofonga ke nautari ui. Kai ave sirini ke, kai ave whakafofonga sirini ke pure whakawahe mo nau kosirio mo kau. Paka taimo ko o mai e koe ai report e whakafofonga. O atu ia koe ke kau pure whakawahe mo mea. Koe ke tāna ki e nau tore hauri siti. Nai kai ke oangi hawhainga. Kai ke koe futai mau ia whakamā ia te sio na exist. O hangia koe lau koe Mandela koe taim koe na nau alua he whai reconciliation face. Ai nau hanga ko o ai e kakai hina ke nau mai o admit ke nau mai. Pa mo kau mea koe na kau victim ke nau mai. E pehe koe Mandela. Kai ke o amanaki koe ngahi mea koe ni na humanly possible. Na whai he whahinga tangata. Ai ngai fu. Ai ngai fu tāmate mo ngai fu furikiwana nau whai. He kau hina ke kau uri. Kai ke nau amanaki. Kia ko hau pen he sio. Kai ke o amanaki. He fu whanua tala whanua ako. Nau implement he whahinga mea pe. Ai a wai, na ia e motive mo lau maari ke. Kia ki hau. Koe funga he sio te imini solo kau tānoa tai pehe fai mga whaa kone. Matui na tapat whanua me itu. Kone ko toki roto ko lawa sio ke hanga whaunga. Moi pewe tahafo ke e mea ko whaafanga tai ai. Koe sio peo ke palpare ma he mui vai. O ko trace au ia ke o aru ke umao e matawai. Ke umao e matawai poko hae huinga o perepera ai pe fualere ai ke unga ka te lava ilo continuously improve moving forward. O ku whakatoka ngā i solo. Nā kua taimi, te uwhaitohi e se whare lea kau. Nā kua taimi,
ke whakakaukau, toi whakaukau i e whaunga o wharearea. Nā kua taimi ke alohake ai kau no pere ia ki he nau alakina tō ki he upper house. Alakina tō ki he upper house. Pe ai rewa ke whakapāti rewa whiri wharearea. Ke unga ke whakaukau. E sio o whatonga ngā ia e palo pare ma. Koe hou e ki au koe ke nau. Mantu e pako nā tūla ia e tau noho no whasosiare. Ke nau lau e nau tō koe ke nau nau tōru ke lau hari poti pe toi kumi ha mea. Ko toko mai pea kau itala noa pei wharearea. Whanong holope ko anga tipeti o no atu ki he, o no atu ki he, whaherereu. O se ange ko ia, o ku pasi mai lau, toi tafulu mai, nea fio he fotu kai lau e. Kaike, aia nak kia wanga siopa ku pena wongo e apita hange ko e kau no pere ko na unau minista. Wongo e apita e whanki, ho pau fo ke tari ui ia. Pau ke skutana sia une ngau ia, me panga tu hau e kakai. Pau ke o mai whiu ia, pau ke neta, na wongo e au e whauwha no pere. Mana toi koe fo ingeia, koe nofo whasosiare. Nai, ai koko uhinga kai, nai uhinga kai a girisi, I he fo movement for temkarati. Ke elevated to it from governing the country, reign, O whakaranga, o te kau e taama, o te kau e fusmaya, o te, he koe ne kano kowi pe fo I mau, ke he kakai e tamana ne tao, He koe ngā, involved ia mo. Sai, ko whakakau whaputopoto. Ai mai pea he tōla hia I loto. Nā ko taim ke tiri he kakai e kau no pere ko tan hala au pitok te toi ke tauhanga o mai mea whasosiare o mix mo mea whakare. I au, ko e whakapoto taha he usio. Ke tolonga mo tu uloa e taulanga whanua. Pea ke mau ai ngea ia ai tui mo hou eiki. Kono, koe nau aluna toke I upper house, house of God. Ai ko ngau e ko ngai whanua ko. Whapati rewa ko no mahuinga koe whapati. He te taaloi ke te taaloi ke loko ka meni e so. Koe mahuinga koe whapati so. He lava he iai e fui functionia ki mua ai kau kantiteiti ki mua pat nau toki whiri ki wharearea. Ai te nau lao reo nau tōri o ngā ue o whirika. I he pāti, so ka pate e whatonga he pāti ko I ngai pāti nusira. Nau sianga tō o whakasisi e matapa. Ke moui le rei, ke ako le rei, ke urunganga le rei. Ka ke hoko reo ko kau kantiteiti, maa e pāti. So ka tūkai tai mini humo vete vete pe. Humo vete vete pe. E hanga whewhe ke nau lava o ai hapāti I loto. He nau humo vete vete. He koe te whatonga ia, mandui koe whainga fo structure koe te imini. O si alo I pare ia mo ne kau kabineti. Konga me nopere, konga me kau tawa taina. Ai. Koe no molo koe ngahi whanua koe ospe hono whiri ai pare mea. O ku iai rewa mo Party ko majority tua, o rita for opposition. A koe nia, o fotunga piliki pe, fotunga whakafofonga pe. Pahapate mu whatonga he mea ko pāloti o mea ko hikinima o mea ko tipeiti, tata alu pe. O mete pe. E hanga ke where vai ke whaitotonu ai pure anga ka pau mo vete kau whakaanga. Kau opposition. He koe mo foi component whakanatula ia o hapea kwa wharearea. Ke loko moui mo lelei. Sai. I hene peherewa kairewa ke toi iai e whakaukau e whakaconstituency. To o mai rewa mei I nima kilu o whakamorehe he whafafonga ke ono constituency. Avea establish aquí ai local government. Whau no lao, o hangepe local government ia ko ha department anda he mia, anda he Ministry of Internal Affairs. Kau whotu whakawahe ia.
ai au kui ai pe ai mo ne CEO mo ne ki kau ngā aue ke nau whakawhiho ko take development ni ke ono kakai ave sirinia ke ai tukuange kau whakafofonga ke nau whaulao ke kawe ni ake fo I founding go ai development ni go mo no whakatafe mai paanga toko ni ke heki kai owe te nau ure whakawahe pa nau toa mai o mohi whare area. Ki aue ko kuanga e upio nega ke o sang e whiria ko kau pure whakawahe pena I whare area. Ka pau ko hange ko whakau ko ni ku ke whakatala noa ki ai a hiki ai kau no pere ia au na do upper house kai whakapāti le ba toenga o whare area. Ko ha o ke malawa ia ke lere pe ai whakapāti hange ko Nusilani mo Aseria. O lere pe whakapāti ia ka nau kau kotoa pe ki ai hataha pe ko alu whare area o lere whakapāti pe he koe puri anga whakatu I whoki whakatemo kālati a Nusilani mo Aseria. Pe kua pau pe ia ke ave na tore ke upper house ko ha tau mua no ave na tore ke upper house. Ka tuke nao mano o nofu no ai lo whare area. Ko kuinga solo ko no inga io ko ima winga. O se halaki pe ia ko mautolo ko ni kau whakafonga ko te hupe matapa me he reo ki he security reo matapa ki security ko lo toge kalakege ko rea ni maloi lau maari ko tunga whaho eikia o kai kia ho eikia te ne whahanga aue o poini aku ko ne lau haripoti ko whekumi ko ne hanga e whawheho ko taki umea koe o kai ke utui au ko whunga e lava whaarea ka whare area e interest e kakai te wate whakawa koni ka pau so na tu toko tahau me ta whako ka na o kato pena tolo tau I wape whaingofua mea whaingofua tahaya e kono inga te mau inu pia olo pe mau tole mai ko te ilo whai ngahi ambastoa he whakau ho eiki pe ia ko uhinga e ke tau whakau has structure mahu inga ia pe au ke mau kai ke utoi tu iau solo e tau tunga wha so se are fe mau ke toi hanga hata toi pore tu I ho kakai kai utoi tu iau ia he une o mai e foi significant identity ia mai FATUFONUA ka kai ke tu iau toton ke o mai foi fo tu wha so se are mix a ke tau me fabrikai ai ko whaatara noa ko ka pau te ke ngau ake ai tau whakanofo family whakasosiare ke whakalere ka pisi. Ko hinga ho kau he business ko ngā ko me tanga solo. Ko ngā ko whahua solo. Ko ngā ko motua solo. O whapapawa te mate ho business pe te mou ke. Nai whawhehu I whoki I whare area. Mati nai whaohake whoki ai whakaukau. Ka koe mea lere I whoko no tala noa ai umea koe ni hange koe ni kuke race koe ni. Ka na e whaohake I whare area whakaukau koe ni o pehe. Hau mo tolu o whapehe ka whafonga kakai. Koe ko hau ko ni ko hau ko whafonga mai kakai ko wahenga. Ka ko hai ko ke whafonga koe no pere. Pe tamare whakau no pere. O mau whafonga mo mau tolu e kakai ko ia he ko mau tofi a mau tolu. Mau whafonga mo mau tolu e kakai. O ku nofo ho mau tofi a ko mau hau mo mau tolu whafonga ki nau tolu. Na ha ia he paanga koe na paanga whawhare area. Nau whotu he kau no pere. Ke o mai ha nau paanga ke nau o moia ki kakai o tokoni ka nau tolu. Ko ngai taha ku nau pehe ko nau tolu nau whai whakapalanisi holo ai umea koe whare area koe na mea koe ke atu I wakano talang ke pure anga ai ke whai ngā ue ka tuku whamatala ka whai ngā ue ko ngā whai ngā mea pehe ku nau hinga ki ai o whewhe ho wakai ke ta whaaki ko ia Solo I still think we shouldn't be naive. Ko e ngahi critical issue hange ko no gone wafit miliona na e Quran ke kautanu hala. Ko malanga na vai he no pere ko na. Ko mo mai moi te ngai koa e no he panga tu hai kakai. Ko mutu ia. Ana I fio no tuhu. Na alo mutu ki mua kana alo tai ko hike ai pala di alo tu ia ki mua. Ko pal fare mai eso. He koe ke na mai na toria
o siurias ke interest e kakai. Kau ata whakatala noa ke isiu wana koe hange koe. Solo, koe hae uhinga e tangutu I whare area, koe hawa koe loto e kakai, ke ngau e ke nau interest, koe se wani. Hae uhinga koe tangutu I loto, koe no pere, koe ngā koe au pure I, ai kau nofo ho kere. Ke he au pitoia ke pehe koe ne hau ke interest, he koe ne tangutu ana koe no pere. O kui kai ke ne sevi kakai ne sevi ya. Nia koe whakatu kau eo whi mau ke tau whakapau whakatonton. He I kai au pito ke te hau hano pere ia. O tala noa ke halerei. He kapau koe, hange koe ni. O kula he wisi u kere ia o alu ke ngahi kau no pere ke whakatonton. Kau nau amanaki nau tol ke sevi ang nau tol he kakai. Mandu ke tainguena e wate ki ke tangai ufi. O I puaka korea ka ki konga api. Kai mini au sila ia. O sili sila ai bea. Ka ki au. Ka pau te hanga o e kei. E tuunga whiunga pe whalalaanga. I mea whapuikare. Te tau Maria ngeia. Koe te tau e kei ta toi tunga whasosiare. He koe tunga whasosiare na e hui nau. Na e hui whake nau I he hou e kia nau tolia. He taimi whakapo uri. Taimi koe na e whae rea fu moko ke he fu pulu kau. O hawa maafu rere mo maafu. O kosi e foi unufe tolu. E foi unufe o motu tolu o hawa ya. O hawa ngahi kau no pere koe ni. Kau kapilo ka ato ape koe fu mea. Koe fu foi. Tala noa loi. Loi lahi ia. Ke tau ke ngā ue ake whenga ke tau kau ea. Kau koe ke tau hana tofe huia. Tupe nau no pena tolu he. Koe mea koe ke nau maa whaitu utuni he tuku hau e whanua. Kai ke utu iau ke. He koe uhinga ia koe ke nau mai pena tomo e whaifahu koe he. O whaipia he. He ikai ke lawa ke whatontune whanuan. O arewa ko whatontone whau. Ke alu pe tau whaunga whawhosiare he. Alu tau tonga whapikare. Ke na mawa he. Aia oku ne te hulu I mai whoke he whakau ia koe ni. Ai ta whaaki koe ni. Ange koe. Osi koe tau ririu whoki na e uhinga whoki. Hono hiki I hake tupo ni mau mo whaatala noa peki ai. E kau whakafofonga ke nau toko taha fitu pe fia. Koe ngā ke lawa ke tau whakalere ai pure a ngā e kakai he. Ka koe ngā ku hange he ne tuko he tai nimi he ne lere mage o se tau ririu. Oku aha kaunga ai whakau koe ni koe ngā koe kau nōpere. Koe tānoen he kau nōpere. Koe ngā koe mo veu kai ke lawa koe kau whafufonga kakai o tuu whakataha. Pe aku hange oku fua rewa he kau nōpere consequences ai whakau pe ku ata pe ni e koe ya. O fua he kakai consequences ai exise nōpere. O whaare au kau en solo. Kau nōpere. O nau whe mari aki pe nau tolu. Nau whe aonga aki. Wai mo nau to fia. Nau osko ko nau peisi se nau tolu ku malu. Pau nau whe ngoi pe nau tolu. Nau whe fua ka venga aki. Hangarewa Filipi mai ke toko taha fitu koe a kau whawhon ka kai. Kai ke tau te nangi nau mahi nau toha fitu. Tok whe taula ke pe ngā au. Tok whe taula ke pe osi. Koe ke nau whe aonga aki pa koe. Hangarewa ho whakau koe anga whe humo vete. Ke nau tuu whata. Ai rewa koe ne kapau e te tau alo whakapāti. Te tau unu rewa ke ngai mea koku whai koe e murini. Hange koe ni hau pe ko tau mai tau polisi mga himea pehe. Ai aku ko wakai et ke dai nimi e malama. Mantu ina taki tala noa ki mua te ke koe ke hu ke whare area. Na ke wakai ki ai oku kai heka ke fufe unga whakapāti ki tonga. Koe dai nimi ko koe loto he dai nimi. Koe hae mea oku ne liriu e whakau ka o sio le rei ki he sistemi pe koe
pe kwa ha mea fu e fihia mau I whare area ku ke te ha. O kai ke mana tui pe na ha position o kai ke feunga e whapati ki tonga. O kai ke ulawa recall pe na ha whainga makatunga ke kau ko ngako o mai ko na ko ha me fi. O te ke mana tui now advocated. Okay. E lava pe ke halak manatu ai ko unga time ko na ta fatala no ko I he local government ka ku ka malava pe ke hala mo ku atu e ai ka pau ku na kai pe ke whakau kau ko konga ko ia that's okay ka ta mo pe ta wai mo fi whakau kau ko ni whakapati ko nga ku se pe ke kai ke fok ke ta lava tau o fu tala noa whakai ki te tau tala noa he u ka venga ko ni he ko ka venga lahi ko nga o se tatai me ta wai pata to ke hoko atu pe he ta ngai polokalama hoko ka ke ki si o pe he ta fa akon ko o pe he ni fo ke ko fa pati ko me pe te mokala ngai pura te mokala ke si New Zealand mo aseria o ku pura fa tu I pe mo te mokala tan ko tonga ka gula pa pe fa pati ai ka si oni ke tokola ko kakai e malava pe Solo io ko uega fo ke tau fa o solution ni o kai ko te cut and paste mai ke pe o kai la cook island solo koi o ta hamano pe hono population ko no fa pati o ai ko uega ko kai ke fu recall be na ane fia he ko nga he ko whakau fa system ke makatunga ha advocate ko ke ton ke pati tonga he na ko uinga ko mena o advocate pe o alo o fili fa vahenga o fili he vahenga ko re fa lu fua a isi o almo ya he kapau e pure le fo no e tafe ke vahenga ko tope he kapau ko te tano fa vahenga pe ke tano si o kita ko uinga ko fala ke ke aha foi recollection ni na advocate ko tonga o ko ke tone ke fa o mahana ka take he ni na polokalama mo ya e kulawa ko ni e anga fefe ke tau ai e foi toko taha fitu ta taha o mai mea feitu ke he fitu e taha fitu penau tu fata e anga fefe ka koe whainga ta ia ko kui whare area a honi he tau pe foi toko hiwaia ko hai pe haki foi toko whaake nau puke nau to o whaingo fua ange ia he ngau e toko taha fitu ke maua ai ke naula fo tu apura whaingo fua ai ko sio o whakahele leu e foi toko hiwa ia o ana tolo nofo ia foi ke nau ke ngia ia e wange ko no tipeiti ko isiu mana tu ko ta ko me va inga ia kau ko aga vede e articulation he sio ko ke me na o mai fa le fo e va inga ka o minister ai o na o ako he kau no pere o kai ko ngo e autono se e kau no pere ko o ke kabineti o e una maulalo o ngo e ko ke na ke ma na to le ngia ko he tau no fo social he na o mai o kau e ne e ko minister ko minister ko to tai tai mo na o hake issue ko fanonga da ke issue fe mau ke to ki ai ki level of deep thinking ya tau tu le va o kore ke fa fo ke me ake e ko no inga he ko ia na ni tiu pa ko ke mai no ke me na o mai pe ngari va re ga finga ke ai ko mo ia o ke tonu ke mau hanga place ka no pere a position pe tanto do fito ka no pere ko wa ngari tu me ka no pere ko o mutu pare ia mahino vito e whakaukau koe ni ai nuku ke o mai koe ni ke ta kamata tala noa ki ai pako tite e lahi a pito hanga i whihu I mai moha tato e maha o toi tala noa pe ke te mahino o tala noa pe o solo ke no pe tai mo mama ko ta ko tani o foto wat ke mo tali whakaukau ka hanga foto o vai ngoi na da no ga no tu ia he ko mantu alu kala ka ia ko mantu ko ka no pere ta val fit ni mana fe unga pe ai
Os alu whakalala ka ia. Pako, kai e nau lau e nā taha ripoti. E hanga whewhere vai ke taulawa o improve o sivi hanga aue ha pure anga pe ko ha whainga ngau he whanuani. Ka pau o ke ngumau e titit whanau pere. Ke mohi pe ko ke whiu. Ke alu pe ko ka mo ua na dolu lahi e ngahi whatongia whaketahi whanua e. ke he o poinia. O poinia. Ila wo e ki foi wike ua goni. O moe o si e. So ka wate whatata mon goni so. Koe ase nika na te pire i mai ke whakakakato he foi wike ua goni. Pese te peto noa mea ko slava he foi wike ua. Kau taate anga maheni. Koe uhinga na o mai e lahi pehe. He koe anga maheni koe e toi whehui. Koe e toi whehui hata hai ai. Ai uri poti. Koe anga maheni. E whewhere wa kau no pere koko nau. Ako le rei a pito pe maalunga e nau tunga whaako e te nao na tolu kia kai ke aunga e nau ako ana toke wha aunga i he whare e talamanga no pere wa ko le rei. No pere kona e sabe a mo no pere. Mea ka kunga ko ka whewhe ka pau te nau ai peha ki qualification pe o tu ka mea whoke kai ke whea he ku kai whoke ai qualification mo whafonga e kakai. Ka koe ka anga e whakau e piveni ku ke te kai mai ke tau sio kia e. Yo me le re ala noa. E mahu inga pe, te nau mahu inga pe na tolu, koe hako e koe kaha whitu e kovia. Koe hako le rei koe kaha whitu e kovia. E mahu inga na tolu ke nau hoko ka fo isino independent. Ka hoko ha dispute to ka whaiga mea ke. Pio ka halau tau peka tau harewa se nolo e lao tari mi whare area. Fou ia nau tolo alo i ke nea fio. Kaya te ilahi pe e rolia te nau lava play. Ka ko foto atu solo. Koe hako le reu kai ke mau. Kai ke mau ia hawhitu. Koe ia e piveni ko tui mahalo ku o se tataimi he ahon. Ka ko ilo i pe ku lahi pe. Te kei se ku te ki talawa o watu ki he. Ngahi tari whehui na mo mai ka ho mo tari whehui e ngahi tari whehui maari e mo ni te whanongo atu. Ai ngahi tari whehui polokalama na. Koe eke toke ama hoko ke u eke. Pe ku ngofua ke lohe aki. Ai whare area. Ko whare polokalama ko ia. Ku ki anga whoke ngahi tau koe ni ko tau situ a mea ai. Si ha tari whehui ko e me ko eke tu pe lotonga mo whakamalanga. Eke atu pe ia he haa tamai ki ange tohi. Ka koe ni whokia ko whiwhia mau pe ko te whehui atu pe haa tari. Whehui atu pe haa. O ki na tula ke he i he kua kai gai. Pa ko nei foi taimi ka atoa koe me he hoa koe au ke whiawhina e tao whia ngau ka tango tu pe au ia kata he mo maari ia. Mo sa ia he foi na tula koe foi polokalama tari whehui. Ta te whitu ka mau tolu i he ta whaako ni kumau whahau koe ngahi o ngong ke kakai. O kwa ngahi mea na te whakaukau atu ki ai o ku pe o mo tonu ka pe ku hala ka ku asi mai ha mo whehui mo tari whehui. Ai ko mea ki mu ia pakapau ku. A koe whoke to tonu e bi ni ke lo. Na i tohi pe he tohi tutuni. Na i he tohi tutuni pe ia. Koe. Ka koe taimu koe na mau kamata i pau haure wa eke ke sea. Pe koe ke ngau e he ne whaaloto au ia ke weise isiu. O ka kopau ke te kore ki taia ke se ake. Pe au lau pe ki toi tutuni ko asei pa haureo whakarea ke pe ko whi, pe ko hameo ko ke whae mea. Ai ko no to fufua ka matai ni to pe lulu ko. Pa ki au ko whiwhia au pito ai. O mahino ka te au ta koe ko whihui ko ke te toi tipe ki tai. Ke he peke o hake ka o mai atari kau. Ka ulahi au pito pe u whihu ia me u mea e lava o hake. Ka koe whonga ia ke tau unu ai ke mea koe pureanga utari ui. Atakitua. O ko kehe mo e kusio a aku ki he osiko e tari whiu. E pureanga. E kehe mo e kusio ai. Na kusio hanga maari e pe na utari. Pe uloi pe kumoni ka unau weke. Koe. Ai ko kusio o koe pe room for continuous improvement. Koe. He koe mea koe nau pau
mahino koe ka au he osi foi me koe pau pau. Fai mo atu ai o tamaha pai. Fai mo whakagata o mo timi. He kohono mo ni koe kusio. Koe ne koe piliki koe te langa ka whare. Ka pau ka te ai ha piliki vai. E vai e whare he. Ka pau te ai ha piliki o malo. Ai tau pe i fotonga koe o kabineti ka pau te tau ai ha taha na kai ke ne malanga e pure de rei. E lahi anga be ne afe ke pure kovi. Ka pau ai ha taha une malanga e pure de rei. E lahi anga be ne afe ke pure de rei. E kai ke he wai lau hoka piko poi fisiko taim na ngau e mo pani malama e osiko koe mea o ne pehe hanga hoke kakai o whanga ia e ne huo ngau e mo pani malama koe pehe koe he tama. He rather be a light in the darkness than casing the darkness. Ena ne pehe e sayang e kia i ke hoko ko hafo i mama i he whakapouri. E ne tanguta jitua o whanga i whakapouri. Ko mi pau e vege. Koe ne tu kona o tamaha pai mahalo koe na ki te mwhakao siena. Ki o atu e tauli rewa no hama fulu te ika minista e mea pai. Kako koe ke kau koe he osi koe tari whiui. Na o i fie maari e rewa e sio. Ka pau e to o atu e pare mea o tamaha pai. Ko pego whakao whaia. Io, na e whakawhawha bito e makai ki he lau maari e lelei mo tataki na whahe pare mea tari whiui pe mo ne kau minista. Na ulawa pe o hunga koe ke mau whanongo atu ku ahataha ku ita mo mea. Nau tari lelei pe ngai whiui na e molu, ngai whiui na e whewheka mo angaton. Ana nau loto lelei pe o tari. Koe, wai beni ihu nau kai ke nau whie maari e i he konga koni na ke whakaha ku o kuloi pare miai whare area. He kutui whoke kakai toko lahi koe o kulapu peke mo ua ka pau e loi hataha i whare area. He ko tiu wai bene uhinga na ku wai pehane mo on. Paku kake te tau move me tahu a koe ia. At peke ke wha opo mai ta polokalama. Koe ngā kata toki hau o hoko atu kulahi apito pe u isi uku mi whare area. E whewhe ne tuka te tangau e pe whalai te pe te ta whoki koe ngā koe ke mo whare area he wike. O ia, koe mo whare area u ka au. Pa de kai data inke. I ko tusi te pe foku ia ka pau e mea pata toki foku peke tusi te he ta taimi kou tāpune whare area. Ka ku te hame te ke whamapopo mai ki pive ke ta whamapopo ke ta polokalama ka ta toki hoko ate wika hau. Ia. Ko whirawe pe solo ke whaosa ke e tunga anga e whakaukau ke tunga na mauia e neafi. Ono whanofo koe e ombudsman ni he. Nā kongo ia i to kau he isiu nā whainga tā ia i kana e kai keu. Ana e ongo malohi mai pe ka te au ka pau he i kai keu lava weis ai foi palparema ko ia. Kai rewa ke ton keu toi leo ha whai hala. Mea o hala. O koutu i o hala me. Me hatoi taha. Me ngai whaunga e whanua he. He kono ngā koe nau hanga o tukua ki whoke ai pare mia. Ke ne kei whakanga we i koe ai ongo minista koe nei mea. Nau tukua ki ia ke pare mia. O kune hanga mau. Nau tukua ki i rewa sea o kune mau. Ai lao o koe whare area whekawaki mono whakaloloa aki ave takai. Ngahi mea pehe. Koe peau koe kusio koe ke foi isiu koe ane afi. I longa rewa ai whainga ta ia o whanonga e whanua me le wolo koe i o longa. Koe ku whakakau. O kai toni e toi i he osi koe whai tutoni koe ane afi. Koe ombudsman ni whau nau maranga i pure rere. Koe pātoa au nau
tau kawea ke ka venga ko ya. Ka koe os koe ai foi voti koe he whakaukau koe tō taha ino ai ke whakatō ke ombudsman ke ne hanga tau ai ke ai purererei ne lere aki e fuka koe ngā ue e whakaukau e purererei ka pau koe e mauhanga mato o whakatoka ngai ke ai ke manifest mai foi whakaukau e purererei he foi I whaunga pe mo operation o koe mea toi whatu tāmaki angi anga usia. He koe mautolu wani kau whafofonga. O mai e mau pachet, o mai mo e tūtuuni. E kai ke malawa ke mawanga whanga o e hataha he office wawahenga. O ku uraki o wahane kaunga toto mai ka mautolu. O mai rewa hono watiti. Ka mate e maari alu ke he whangatoko oua, whangatoko whawhine hau ke te whanau. Au ke te ongo mātua, au ke te whanga anti, au ke te whanga ankolo, au ke te whanga face kasi. Ta ofi kita ke oa te ngau e. Koe o ngā pe, koe ngai whakaukau ia purererei. He koe te hanga pe, o koe te hanga pe o employ, ne o sangare wai a create a conflict of interest, pe au ku waafe pe ia ke pure kowi. Kane kai ke wamanak foke kono inga he nai toki mono ka koe taimai nau teu ai ke reporti koe ombudsman te au whenga le rewa ki uhanga ilo I hano appointment kau ngā ue au mai ke kupongo fulu e lao koe ombudsman o ihe ombudsman ia ke ne hanga o whanofo ni kau ngā ue ka ko e sea ia whare area ke ne hanga whakotu mai hataha ke ke whare area ke hoko koe ombudsman. Ai whai tūtūnia koe appointing koe appointment agency ko whare area ia. O angerewa he lao ke ombudsman ke ne while ne kau ngā ue. Koe whai hanga pe he ombudsman o while hono mairi ka rako CEO. Kai ki te o si tere mai ai purerere ia. Sai. Ka bana proactive ai taha koe CEO ke foi elemeniti ko conflict ko ya na donin ke resign dia ko kuina kai ke maolunga pulelele kai ke maolunga pulelele sai malolo le vai retire pension te fotu mai pe se ai ai foi ai CEO ke hawe ombudsman ene hoko me he sea whare area koe taki. Kai te ke he mai hanga he pare mia koe taki o mai kau minister a koe o whangawe. Sai. Nā aku whakaukau o pehe. E lava he foi mea koe o whatontono he foi mea koe. Ka pau e whai he kau whau. So tai mai nau te ke e tai. Kai ke lava e kua ngoi koe fu. Whainga tai e lo whare area. Mahino ka tau tolu koe mooni. Ka koe angai tau iwa mai. Angai nofu FATUFONUA. Panau o sanga pe ha fatoka na guloto ke usia ngai pe palanis fefe ai o mai purererei ke na fua tau he mau fe pikitaki pe ai au pite ka fe pikitaki ke office abo ke office ko la hipe mo fe maheni aki kana ke sio na anga fe anga tu ai pala e ka place there's no place for good governance in this country, in this parliament. Eso. But me ko whakakaukau kia he taimini. I will take a leap of faith ke u whekumi, ke u aloange mua ke u pete ulawa sio ke he nea whio. O si hanga whatonga e kite toi ngā ue purerere ia, he whakaukau me pare mea ke ne kabineti. He foi whakaukau koa, e ne hoko. So ko se aini, mo ne hoko he mea koe. Ai kei maalunga, ko tamutu ako ne taimini, ko foi hot e apeta no e purerere me ngai department ko ne pure. Ka uai e ku whaka amu,
ke lava pe mau hau ki whainga mai e o alke na. Fie loto beo ke wahi whakau kau ke. Beo fie ilo ke anga mea toka ke ano. Koe men ko whainga tai e sol. Katoa e ngai whaunga koe. Nau tolu nau whaata. Ai lahi e text mo e totongi mo e fi o ave ke kakai. Ke o mai o whakalele aki. Ka kou sio au ia o kai ke ha pleisia pulelele ia. Kei malo yang e pe tau iwa. Fe malui aki. Ka kou whakaofa i au he kakai. He ko nau tolu ia o tatau mai me tu hau he. Mo nau munoa. Foi munoa koe au koe iau ke foi munoa koe ni solo me taim koe nei kaki e koe e kausia mane kausiu ke tempa. Ono miliona. Nau lue katoa pe. Koe foi poini koe o ko wa koe ke taimini. Pe te uhiki hake a au ke kau tamo ko nofo ai. Kai tuane pe ono miliona ke nau au kolo atu ki e voi ke sempa. Pe ko e ku kaira ka nau movete mahino e mate whahinga. Ka e pauang e ea e whahinga e mou. E nau au kolo pe ke fu ke sempa. Hanga i whakau kau tai. Nā oho wale au pito he position katoa. Kau kai ko uhinga u nau tae tui ke pure lere. Kai mama kai ke te pe kai ke nau tui ke. Kau malo yang. Malo yang e nau mamafa ke tau. Wā. Kako me koe nau tuua iau o whaingata ia. O wife ia. Ai fofonga e kakai to tau tuha. Ke nau wahe pe taha poi 5 miliona ave ke office ko ombudsman. Wahe 1 miliona ave ke office tau e trucks. Kau kunofo pe kau trucks. Moi kau pure kovi i loto. Okay. Mahino pito e whakatalano ke whai e piven. E kotu ko isi ulahi ia ku o ke whiangangai mui e whare area. Pe kotu e tok hoko atu na miss out e whai isi umahu inga ko ia i he me whare area. Ka iho o whakatalano mai ku ulawa pe ki follow atu pe ho whakamatala alawa ki mahino kau nea ku hoko. Ka kunga ko ilo i pia uia ko hoana CEO pe a compatmeni. Ka mahino ka te au ai mea ko meni ko atu ke fa o se ki he paloti na loto toko fiha ki he toko fiha. Ka hae tu o mo paloti he foi isi ko ia. Ko au pe ia nau whaikai. Okay. The rest. Ia ta whaketa. Ko e os mau tuku mai pe solo. O mahino e ka te au. O mahino e te au. Kai eu tuwa kia una toka. Mahino e te au. Ai foi ai te anga e lei au te anga. Ai whanofo. Ia koe mau ki tina mo e kau konsela mi Korea. Koe tai wena mau whetau la e ko introduce le wau ia au. Koe leader of opposition. Ko ngafo ko pani marama. Ko leader of opposition ko i fisi. Ko apa introduce. Ko e ke mai ko ve party ko na ko au ve na mo ka to ka ta mai fa. Ko to leader of opposition e to ta ha ve. Maria bito e whakamandala. Mala bito piveni mau e whai o Maria. E whai whakatala noa ka te koe ngahi isi koe ni. Pehe wako ta kau whanongo ku ta loto peke o na ata e toto maalunga mo mea he taimi tala noa ke ngahi isi koe ni. Koe tau wahe pe. Koe platform koe ni koe wahe pe. O ku kai ke uhi ngai ke tu hifo ata ki lalo ne o ka pau ku wahani ihi ku o ngoi pehe ka ku tau wahe pe wak whamalo at piveni he lava ta proklama ahoni ta toki proklama i he tusite i he taipu tau pe tusite i he pongpongi he ngokulu tuke ka toki ai peha mo ua paki toki whahoko mai pe ke toki announce pe he ai taimi malo apito piveni o whatu pe mo ngau kwhai tongana koe
whamalo atu e kainga he lawa koe e tau polokalama e honi, FATUFONUA fo'ou, whamalo lahi atu i ho mou. No fo i mai tau polokalama, lawa ke whakatala noa pe mo piveni piukala, ki he ngahi isi kuen kuhoko. Kwa pe konga hen ko loto ke whamahino, ka te mo tolu ko yang mo follow he polokalama ko ni FATUFONUA fo'ou. Ko ilo i pe kwa ngahi isi wai o ku very sensitive a pito ngahi isi ko ya. Ko e pe mo ne pito pe o ku tonu ke fai pe hono wakai whalele ki ai ke ngahi isi ko ya mutala noa. Ka ko e polokalama ko ni ku sponsor ia ki no tolu whamalo lahi atu ka ti mo tolu o ku mo sponsor ko ni polokalama FATUFONUA fo'ou ke hoko atu ko tui mahalo o ku lere mahalo ki he vai wa anga ta'u pe ke maulele ke ngata anga ko ia ka ko tu e to ki frafo o atu pe ni hi ko ni ai hoko atu me ai ka au ku pe ka konga ko ia ko tamu e polokalama ke whamama o whatatau pe mo opinion pe mo view ko ia a piveni piukala ku whawhalala e polokalama ko ia ko e ngahi polokalama ke he ko whahoko me he ni ko whatongia ke o atu ngai polokalama ko ia, ma ka upalo ofesa mo haifua, ke o atu ai view ai kakai ko ia. Ki ngai isiu ta taupe. Peka taimi ko kehe ai nau view ke ngai isiu ko ia. Pa ke toki whakapalanis lewa ko i mi apina, i hanga hao wakai tau atai na mo ho ata mai lelei. Ko haa lewa ho osio, ko view e polokalama ko view he kehe pe u view. Ko i be taimi taha ku tatau ngai view ko ni, ka taimi lahi o ku kehe. Ai ngahi view ko ia. Pea ko tui ko ne time ko kehe na ngahi view o ku satisfy ia ka au he ko ilo i ko o ku wa'u e tau mua ko hono whai polokalama ko no ange whai ngā maari ke ni ihi ko ni o mai ke nau whai na ngahi polokalama neongo o totong ka au ku ange whai ngā maari ko ia ke whakaongo atu e nau view i heanga e nau sio. Whamana atu ko taha ko toa pia tala no he mala e koe politikare ko taha ko toa pia tala no politikare o ku ikai ko ton taha ia. Ko view ia e taha ko toa pe. Te watoa ku view, e mai e taha ko ni view, te ke mai goho view, ka koe ko ton taha ia. He ka pau te tau mana tu e whakau kau koe ni. O ku taha pe, e mea ko tonu koe. Koe mea pe ko alo me olunga koe, koe mea pe ton taha he tau mo ui. Ka koe tala noa politikare, o ku malawa pe ke tau ton ko toa, malawa pe ton pe he toko taha pe toko ua. Ka koe mahu inga koe o mai e tau ngahi view, pa ke whakamau ia ki ho ata mai lelei, ko whea mea o totonu ai. Koe mahu inga ia, o ngahi talanoa kehe talanoa politikare, me ngahi talanoa kehe. Ngahi talanoa kehe ia, ku o whamau kehe pe ia. Koe talanoa politikare, koe mala ia o ku maari e, pa ku mala ia ku kehe. Koe view e. Ka koe hinga guai ni ihi o ku o mai e nau view, pea o mai, pea moi makatu unga. Ai a ku wheinga ki ai koe ke o atu, o mai view pa ko mai me magatu unga ko uhinga ai o ko talatu ai o ko pehe pa ko uhinga ai pa ke lava leva vakai ki ai pe wofi he tonu pe kai ka ko yang ai e fa malala me te fa ko ni ko lo be kwai ni I ko nau toto maalunga I ngai polokalama pehe ni ka ko no mo ni kwai ke ya fa nga fa ka ia ke fai ha polokalama ko unga ke riu ka hatu I mohono whare aku more ke mama o he kai malawa ke hoko ko mea bea taha ko loto au ke te malawa talatu I he polokalama ku whalea atu na te au he pipon media o ku o smahina bea ka ki mo tolo pate mo lau ai ngahi mea koko ku tohi he polokalama I ku ngahi pēsi ko mea taha ke mo manatui ko mau kulupu ko wawau politics ko kulupu ko ia na ko kulupu ia o anta mo he vipon media pea mo e viponi pea ko kulupu loa ko ia ko mau mea whika o laki o kore koe ke tari ha taha te ke hao kape I he kulupu o mau loto ke tau talanoa I he talanoa ko ka inga tau tolo he talanoa ko kakai tonga tau tolo koe ke tari ha kakai pehe mea pango foku ko kai ke loko hau taimi o kuia ke unofo koe pe ka u admin I he tatawhita he wa o politiko a hasi mo me. E malake nau to'o e umea ko ia kape me mea. Ka koe loko hau taimi au ke te foki mai o whatatolo I ka pau ke lea kovi. Ka uhinga pia no hono o atu
Ko ngā te tau wahe pe tau e tau whakaukau, mo e tau au sia, tau tala noa whakalelei pe. Ko ngā he mahino pe, pakapau koe ke utui atu ka koe, te u alo ia whahau ngau ke ke utoka ngau ke, pakapau koe ke tui ki ai, ka koe tau wahe lelei pe, koe aunga e tau ngahi polokalama. Ke tau wahe I he ngahi isi ko ni ku tau tala noa ke ai, koe kono whamahino atu pe ka maudolo ai, e ngahi te whito I whakaukau ko ia, o tau pōpō ko toa pe, mo tau ofa ha tau tui, mo no whare, ke tui pe tu pōono, pe ke hou eiki, pe tau ke kakai pe ki tau tōno. Tau ke tui ko toa pe, ke te he lotu whakaristiani, ku tau lotu ai, po ka hase asu tau kau ki ai, ka koe tonga ko toa pe ki tau tōno. Ku whamalo lahi ki he tau kau sponsor, I he tokoni ko toa pe, ku nau whai, lava ke o atu ai e tau ngahi polokalama ko ni, tau te whito ki he kautaha finance ko ia, ai South Pacific Loans, pea mo Starik Tupo, o atu ai whamalo lahi I he whainga maari e ko ia, o ku lava ke nau hanga o sponsor ai e tau polokalama koto a pe me he Vipon Media. A koe finance eni, o ku nau tokoni lahi au pito ki o tau kainga tonga, ai finance ko ia e South Pacific Loans. I hao whahinga fia ma o finance pe. Teke lawa talanoa ke Starik Tupo, I he noa walunge au walu, hiwa walu. Teke lawa rea ke Starik Tupo, peko hataha pe. O ene kaunga ue, o nau office ko ia manuringa toni, peko nau office ko ia I Permanent Destroyer. Ko di bea whainga maari I he wiki kahau, lawa ke polokalama duai, pe mo Starik Tupo, me lotonga I Nusilani. Ka koe whika telefoni e nai whamo ui noa walunge au, walu, hiwa walu. If you're looking to lend some money from South Pacific Loans, call the number 0800 88 98 88 and talk to Sitalek Tupo or one of the South Pacific Loans staff over there. They will help you. Thank you so much, South Pacific Loans, for your contribution to Vipon Media. From the last year, this is the new year. We thank you so much. Noa walungeau, walu, hiwa walu, I he South Pacific Loans, te nau lawa o tokoni atu. Kia te koe. Ka tau whare kai ko ia seafood. Ko I Heaven's Kitchen, I loto o tahuku. Whare kai ko ni te ke lawa o maumea tokoni mea. Hainga katoanga pe, te nau lawa set up. Fika whito taha F o Portage Road, I loto o tahuku. Whito taku mahe telefoni ko ni. Noa woua, taha ua fitu, walu ono hiwa ono. Noa woua, taha ua fitu, walu ono hiwa ono. Wharekai eni, I Heaven Kitchens, ai ongo madu atonga pe loto o tahu, te lawa o mau mea tokoni mea ko I ifo atu, e nau mea tokoni, I ifo atu, ngahi mea kai tahi ko ni, mo ilelei, pia ko ki I flavor ko nau ai ke nau mea kai, kai te ki te lawa ko mau hawheitu, ko I Heaven Kitchen be, te lawa o mau ai flavor ko ia. Keke ngā tai, ko tau wharekoloa wala, I tonga eiki keitu umalau, Page Fashion Store, o ku keitu umalau te lawa, o whakatau hao wala ai. Ko nau whika telefoni ena, ua fitu, tolu ni maono, peka walu ono, ni ma tolu ono. I he Page Fashion Store, I loto nuk alofa hanga atu, ki he tau mai te au building, ai ko mga wha I a hala whatawhehi, pia me hala salo te I loto nuk alofa, turiki atu ke marketi, pia mo e TT7, ka kuhanga ki he whare kona vai ai office uhila. Totong ko mo uhila, ko ia hanga tu ki ai. I he Page Fashion Store, whainga wala pe te ke lawa mau, pe me iai, ai ko ho whetu utaku pe ki ai, pe te ke au tonu pe ki ai, ko na uta fo o amanaki ke o atu ia whawhala o atu I tonga eiki, ko atu I ko wala lahi apidoia, te ke lawa o tori mo whiri pe ai. I he Page Fashion Store, I loto no alofa. Kei ngā tai ko tau ngahi polokalama ke he whahaukat bani heni, ange ko Ministry of Trade and Economic Development, whakamalo lahi ke te ngau tolu,
I he no sponsor da e ngai polokalama ko na whakahoko atu pia me heni. Kai ki ngā tai, ko tau polokalama ko ia ai whawhango saione, ko tahe tau au main sponsor dai nini, o kunau tokoni I he polokalama ko tau pe me sanuari ki te sema I he whawhango sai, ni whamalolahi ia whaiwhakau sa leswa, pe mai tokoni ko ia, o e polokalama ko ia whawhango sai. E pehe ki ngā he polokalama ke heke, neonga utigai ke foki mai tau ngahi polokalama ni I, ke kao mai hange ko e polokalama ko ia ke tonga pe mo palofesa, ino ke huaka, pe ke polokalama ko e tufunga fonua alo au pa mo palofesa si walaftani, o ku whamalo lahi I he kei whakahoko ko ia e tau ngahi polokalama ko ia. Malo ka tau polokalama wha Auspeni ke he weekend, o ku te kei whake mau mawhainga maari polokalama ko ia e tua te lavu ka ke koe hape polokalama ko ata tai nini te tau whanonga pe mo ia. Ka tau live stream kei hoko atu pe New Zealand, ka pau ke whe mau ke whai tai, hao whahinga ka atoanga. Māori pe koe whai aho, pe koe graduation, hape, o ke ha sporti, whakasiasi, pe koe akapulu, pe koe ha, te tutaki mai ki he mau live stream, te mau lawa o whanonga atu, o whakahau koe mau. Noa uataha, ua noa nima, noa noa fitu, ka mo mea, tau toki whelongo aki I he wike ka hau.